e o whalo whātu ma whaafelo i atu i le nei fo i vaenga o le whaawawina o le tātou porokalame maasani lava le nei o Lau Palota o Lou Leo. Le ala o tātou iai fo i pei o na tu inatu i nei le tātou ofisa au tū i mulinu nei ia le nofuanga o lo whaapea o na iai le tātou ofisa le nei o le komisio whainga Palota. Au le tātou porokalame ia o mawhai lava o na whaawau o no le hanga le mai le pulenga ma le au whainga luenga le sep. Ia ele so polo se whaamatalanga ai au o na whiani se i whaafiloa ia tu le pulenga ma le au whainga luenga le sep. Ia e tu sai ma le langolangoina o le tātou porokalame malo foi mo le tautuaina o le tātou o tunuu i le tau o nanga. Au le tātou porokalame e pei fo ia ona iai o lea lava o lo whai ma ave lau sila i lea ngai mai o le ngā luenga o lo whaapea o na o atu ai le ofisa e whaatino le ngā luenga resitala i tū malo. I tū malo le sa iai le vai aso lava nei pia on whailo atu o sa nganga tasi, sa nganga lua, sa nganga tolu, ma sa nganga wha. O i tū malo lava nā le sa e mai moa mai ai pe a whaapea sa e muni ta e mai lava le tātou porokalame. O lea lava o lo o awina atu ai e tātou reporti e tau wala mai i le susunga i a leo. Ia ai o le a whaapea fo i la o na o tātou ngai mua mua i le vaenga mua leo le tātou porokalame. Si e mai mua ma whaafunga mai, a o iai ia le ngā luenga i le whaatinonga. Ia o le toe resi talaina o tangata i tū malo e iai ia i tū malo e sa o tā ua. Ia le lava o asiasi iai ia le tātou team ma lio ia tū ina mai iai ia tātou reporti i whale o lo whaapeo na whaatino i nai i tū malo i e pei o na iai. Use mai la lau whaafunga ma lau mai moa. Le la tātou asiasi mua lava. Ia lio leo te mau atu o la fo wasau ni mai. Ia se a mai ia se reporti lata mai ma va ai ngolo iai ia le ngaluenga o lo whaatino ia i leitu malo o lo iai i le teimili nei ai usi mai lau sila. Ia whaafitai seu. Ia o te manatu o le soso ongal ne o tātou porokalame o Lau Palota o Lou Leo. Ia o te manatu o leo mātou i nei i le awhionga o nuu fau. Ia o lo whaatino e ngaruenga o le tourist laino o tangata Palota mo le whainga Palota lua olu ono. Ia o se tasiri nei o sui foi sa whaalia so na finangalo e winga foi le tāua o le whaatinoini o le ngaruenga nei o le restala i le awhionga nei nuu. Ia o lo wingoa o tapu nuu po seni lilo. O le whaiwhia o le Kauda Victory ta whaingata. Ia mai te lelo na tāua o le aso nei, e ua whai ei ona o mai restala ia ingoa i tono le nei whale, ia po le nei fo imanumana. Ia le ua o mai ei e whapena ona whaavanoa ina e o mai e le stala inoa, ua o le te leo le tāua. Ia ua whaawhaingo fie mo i mātou ia i tua nei. Ua le eise te leo se ngaluenga i tō atu ai taile ofisa ma tumu ai. Ia ao le awanoa sili lea ona tāua o mai ai tua ia le awhai ngaluenga. Wa pena ona whaawhaingo fie le ngaluenga. E le ngata ia i mātou o lata mai nei. Nea le ngata fo i leo isi pitonu o lea i tonu nei. E le mawhai ona o atu i tai le mea mau. A leo whaawhaingo fie ona o mai tua le awhai ngaluenga. Ia ina ia whaingo fie tangata o lo ono nofo ma papa au nei i nuu a le ngata fo i leo ta whaingata mai si uma vaenga o lo iai. O lea e mai tau atu tai au nei. O le toa tele au tangata leo fo. Toa tele fo tangata o leo a ngai mai pia e taimi nei. O lo tua lato ngaluenga ia o lo a ngai mai pia. Ia mai lato e le tai ona uma mai. O lea e tausu e mai lava no. Ona o nisi o awala. Lea la e ilta e lea le vavai atu lava. Ia o lo a ngai mai pia tangata. Ia e pea le tūlanga lea o le restalaina ua. Sa ese le mea sa le stalai. Ola le ua nofo i nei ta whaingata. Ia lea ua o le stalai nei te tonu nei. Le mea o lo o nofo ai. Ia ma tautua ai le ka le sia ma vaenga uma. Ia o la uia lava ia tau. Lea ua ule stala i nei mea nei. Ua ule le stala i lo nuu sa au whanau ai. Ia po le nuu sa au wola i foi. Ia lea ua ule stala i le mea lo ua unofo ai. Ma tautua ai le ngaluenga le atua.
o se mea sili ona tāua. Ne sili ona lelei, ia leo o iai o la uia lava whiwhiringa, mai lau nei loto, ia o te au auna matautua ai. Ia a whai fo i le lumana i o le Palota, ia o le mea lava o whiwhiri ai, ia manuia ai, ia o le ngā. Ia pe ona mātou whailo atu i Porokalame ua se i mawai atu nei, ia le tūlanga o lo whaongaina o lau ai atau. Ia e te suma i e whaatino lau restala. Ia o se tasi nei o tina fo i le awhianga nei nu. Ia o le tina ia te mukisa amatanga. Ia sa whaali fo i sona whina ngalo. E tūsai fo i mangaruenga le komisio whainga Palota. O lo whaatino i nu fo le taimili nei. O le tā ua lava i lo utangata o le whaawhaingo fie. Whaawhaingo fie awala. O le stau malanga atu i tai. Mai e whaawhaingo fie i fo i ona tuina atu ai fo i ia sota langona e tusai fo i ma lista la ina o i mātou i tonu nei nu. E la talata i meol o mātou nonofo ai. O la u loi ai, o la u ai atu tau, o lo usau o ia o te lestala. E whaamaunia matu ina atu le mea o lo o unofo ai. O la ai atu tau na, e tau no usau, o te lestala sao i le tu malo ma nofoanga o lo unofo ai. Whaftai fo i le tau ofisa mamalu, le ofisa whainga Palota, ona o se tō whāwae, o mawhai ona au mai itua la o tau ngaruenga. Ua whawhaingo fia i fo i ia, ma whawhaingo fia i fo i ia mātou whaatonu ina o mātou mana onga, i le lata lata. Se awangoa o e whaatolu leo na o Palota i nei, ia mai maa whaamausali ina lava lo fia wa au lātou ia o te lango ina, ia se mātou fo i sui o uno fotonu ai o ia e whaatonu e nei fo i mana onga o te mana o ai e whapea fo i le si o alalafanga ia mana mātou tu malo. O lea ua tātou i nei malie, ia po lea whianga fo i mari o lo whaatino i fo i le isi ngā luenga o le tourist alaino tangata Palota, mō le whainga Palota lua o luono. Ia maa sa whaadia i fo i ni manatu, ia po o whinangalo fo i o le o tūpulanga fo i le awhionga nei, e tūsai fo i maranga luenga. Ia ailenga te lea o le ia tau, ia i whaatino ai ia lana restala. Ia o le tōwhine ia Claire, ia whaatase i maleuso ia Steve. Ia sa whaali fo la whinangalo, e tūsai fo i maranga luenga o tourist alaino tangata Palota. Mō le whainga Palota lua o luono. Tālo whalo i ngoa Claire, sia tāfu o ke sa mai malie. O ke lua ka ua le skala i nei hem whaionga o Palota ai, a wasa o wia whaailoa koi fo i se leo mā kola ukulanga i konga me whaamalo. Ia e whawhaingo whia wau e laka mai ai mei ma ko ke ngongo fo ai. Ia o whia awa ia e leila wase se mga o e sala. Ia ma isili awango ua mawhaionga mako awaina ia e whakingo le skala awa le Paloka. E ka walo le skala awa le Paloka. Ia e whaleo a kuai fo'i ka kongo me whamalo. Tālo whalawa, o lo ingo Steve Lee Tony, e o tēnō whai nei malie. O le fuafuanga lawa i o lo wanga i mea turistala. E whatau waina, so leo i tutono le whainga malo. O le alawas whainga malo i te ave o mai lau se lau pasene te mana o e tautuanu i Samoa. Whainga malo na o e ave lau leo. O le langona lawa ia te au lawa ia pia ua taponi le lola Palota e o tele i Ristala. A whai ua umana whata o tutu la whono o le a whaasalaina se tasi le i Ristala. O te lo le a onofsala i laure tusai mai ai ngā tu la whono. O la whautuanga lawa ia i le tupulanga i Ristala. Teimi lawa nei o whaaliso leo tono whainga malo anga i me Ristala lo suafa ia. Pe masao tono nei whainga malo. Langona lawa fia. Pea o umana o Ristala nei aso i tapunia le lola Palota ia. Se langona fia tia ua whamatu o sa venga mafa. O le tāua lawa i o lo sau te Ristala.
whiwhiri ai se tasi e whai ma leo te tono le mātou tu mālo. E whai ma leo fo le tono whai ngā mālo sa mua. La se me whina ngalo le tu mālo. E mwhai ona anga ia tu le whai pule ia ma wha leo tono whai ngā mālo. O ani mea whia wha leia tono le tu mālo. Ola ia te tau o te anga i meo te restala. Ma whatata le teimi o le Palota. Ia ona outo e anga i mai leo te Palota i leo umana o i te whiwhiria. Ia vea mai tautua ina nei tu mālo. Ia mātou te toi moli atu le nganga whawhitai i tu mālo umau whapena ona anga i airinga ruenga o le Official Commission o Whainga Palota mō le toi restala ino tangata Palota mō le Whainga Palota lua o luono. Ia a o le taimini nei, o lo ngā solo mai pia lava e ma malu se o tātou a whianga. Ia whaatino fo ia lātou restala mō le Whainga Palota lua o luono. Ia au te manatu, ia o le taimini nei, o le ato e tu ina atu, ia seu i le ofisa au tū i munu. Whawhitai ati ali o ma le tātou tīmo lo whapeo na ngā luru e tu ina mai ia tātou ripoti ia i tū mālo ia o lo whaatino aire ngā luenga ia i le vai aso le nei. Ia pia o na silofia o le vea sa munumuri le nei o ngā luenga o le terrorist talaina o tangata wanga wa ai Palota le ufai umai tu mālo ia pia o na e whaafonga mai mua mai ai i tu mālo sa nganga. Au lela tātou wanga ia tu e whaia le tātou mālo longa au ina tu fo ia whaala ui loa ia ale tātou kompania o langolango ina le tātou porokalame au alani i misi lau sila sila. Ia atu e tariu mai le tātou porokalame. Iau te loa la mose avanoa au te talatara no ai i le komisino o Whainga Palota. Ia i le tūlanga o leo te te lenga o le ngā luenga. Lea ua whaai umai tū mālo ia sa au tā ua. Ia le sa umai e le tātou wata mara ripoti e rio. Ai la whaia le tātou mālo longa, ia atu e tariu mai. Ia ona maulole lea wanoa e te mai mo ai. I le vaenga tāu o le tātou porokalame e pei ona o whaai lo atu. Hi, love. I'm out on the school team. Kanila va mimingi mere le maru rure. Kalo fai. Hi, Daddy. Ala mo wala oi kami kingai lau. Le fai ama se kanga me ma koi oval opisi. Ko ala nga kimu me alwa yaso len ki o mani va yaso. Ke se ora lo waso afo la kure la fox ku ke va ka wes ko masing. Ore ma koi pisi ama ko ni mere ya ye. Se la ma ko esi lo ke lo ele me fo la sap le fai. E ma fai nga pe nga. Ai piki I. Yeah. What do you think? Te fere le bongo wo yo ko fai Samoa. O le online service al SAP ua whaingo fia na whai matatongi ai whaatau mai atu numa mau. E se whea ilo taimi, mai sanga le mua ai e te le tau walu se tupe. O na olo susumai lava le SAP, na wha maumongo o loa na whaatau wina e whaanga yoi ai le online team fofuanga mo oe. O le nei wha mama a venga ma o loa e moa uma pe ai asiasi tua tusi www.ssab.ws. Wa piki ko whakau. Aya, le wo ina fale. Ala nga me fo upau. Ia le fo pa uma TV. Moniso vam talanga vala au mai le lua fitu waduono o lo message mai la mato Facebook page. SAP, simply the best. O le nasa mai moa ma whaafonga ro tātou atunu I whaalau I rofo e kampania le SAP leo lo o langolango ina pea le tātou porokalame le nei o lou leo o Lau Palota. Ao le avanoa le nei pei o na whairot fo le tebi o sola ia o le ama whai o na maua I le avanoa o le asau no ai le afionga le komisina o Whainga Palota. E awatu wai ia le o te lenga o le ngā luenga e pei o na whailo atu. Ia le taibu di sanga mua le o whaai umai I tu malo sa nganga tasi, lua tolu ma le wha. O te fia lai whailo atu I le wha whonga bale bai mua mai. Ia o le ua ma wha tasi ia ma le komisina o Whainga Palota. Le fionga le tupe na teno ese, le fionga I atu I a Whelolo John Stanley. Ia watu le au whaatalofa, le fionga le komisina. Ma lo le onu sa I le nei teimi o le tātou porokalame. Malo, aftan. Sema. A fira ko le malo tātou tunu, a fion papa au. Ia. Mai ai ona mau te tele si ona mau iti, ia mi se fo lau whainga ruenga le tua. O whaafale le malo. I kawhai fio rea tunu. Tāra whatu, me tūra leso. Ia, e pe ona uta mawhai e whaailoa, ia le tūlanga fo o lo iai lawa le tātou porokalame le nei o Lau Palota o Lou leo. Ai mai se fo o le alawe mai mua le tunu o le tūlanga o lo me e tātou reporti I tū mālo le ana whaatino le tātou ngā luenga o le toianga I atu o le tātou ofisa.
e whaatino le ngaluenga o le tue resitalaina o tangata ua ngawaa e resitala ia matapena ai mo le whainga Palota tele o lo loma lo tātou watunu. Ia au te loa ia o le avanoa fo o le abatu i laua fionga. E se au mea se au te lenga o le ngaluenga le nei ua mai a ia i lona taimilu sanga mua lea nei ai. E pe ona wha mai a mai tu malo leo sanga ngale sa ia le ngaluenga le nei vai yasu. Whaftai. Ia, pela ron sirfia a fo se montafai. Se lau sufitu wafe le lisi rena mai le ofiso wha maumaunga. Le ofiso fo ile wha maumaunga na tunu. Pe whanau, maliu, pe whai poipo. O le se lau sufitu wafe leo le lisi rena mai. O le a fia i te tonu matangata e a tolu futas. Ia apelila lu o rono. O le manau tifo na ka ko ngā ruenga le whai. O le kuri lor se lau sufitu wafe lea. Ka ka umai a le whai mai do fisa lea. Ua nga wa ai a. I le skala ka ko whai ngā Palota. O lo rumanga ngei. I le kaimi ngei. I ngā wa mai ai le luas furuma le iwa i tu malo. I uporu nei. Si whewhe kol kasi ku malo. E ala wa uma le luas furuma iwa i tu malo i kamsanga mua mua. Wa tula i mei sulimpa sene. Sulimpa sene o le a whaina se lau sufitu wafe. Wha numera. Ia lata i le sufitu wafe. Ia tangata i o wa le stala ma wa i lunga lato swafa lunga le lola. O kaka fo ngā le wa ato ma wha maunga ma wa sa o ato toa. O le porkalame la le si lua vai aso urumana ine. Ia o le tapena ina leo ngā ruenga fo kako ofisa ia. Kako ngā ruenga tu uolo o iai te mine. Le lua vai aso urumana. Ia a mai ero, ia o le sufi kura uwha mo koe a makai. Ia o sala whaina nela a o ile ngā ruenga. Ia maka koe i sa lunga, ia mwhanga solo koe ia. Pokala me wha alau loa fu i muru. O wale si wha salau, ia mau penga ta whailani. Ia ngā ruenga lea, o le tamusanga mua la lea mo sawa. A mai roa la tamusanga mua sawa i pe rua, vai aso fu inai, e fufu ia. Ona fo i mai nei i polu nei. Ia ona wha mai arola i o i tu malo te tele i lua whaleata ma. Ia, vai maunga. O ngā mai ai rola i o kamasanga mo ia sa mo atoa. O ngā ka oko mai lo i ngā po le alpa sengi o le sa lasu fitu wafe lenga ia. O le amauti noa ai. Ia, o ngā kirikiro loa i o kako ofisa le lola le boka oko. I tangata i wale stara fau mai. Ia, whatu i kusa le lola kwai lua o lotas. O na oto mele o tangata na o le kamsanga longa lua la erwa. E suka e kangaka ia le i. Le lunga le lola tuai. Le aere i le skala launa i le lola fau. O le kamsanga longa lua la. Ia pe o le whamamanga na. Mua silfia fo. Ele au le i le whamamanga le ofisa e umbo ma kamsanga i e lua. E kau ke rio ke se masu me kau songa fo. So o ke le alka. Te le tai. Whatu mo ele ngā ruenga. Ia, i le whaamaina lo tātou lola mea mautinoa. O lo sao aho ko ka kulola mo whakingonga o pālo ko luo. Malo whaftai tere lava tu e whelolo mo le whamaninonga o le tūlanga leo wa iei le ngā ruenga le taimiri nei i le mai ai o i tū malo ia ua whaatino i le ngā ruenga i le tue resitalaina ia o tangata ua ngawaa i e resitala o tangata fo ia e ngawaa e Palota. Pea whaile tātou Palota tele i le lua afe, lua ono e pei ona iai. Ne whai whaafonga o whaamanino atu. Ia le tūlanga o lo iai ia le ngā ruenga ia mo savai, lono ngi tū malo savai. Ia o whaile popole o leo o whailo atu le asfurfitu o le masino iuni. Ia leo le amata i lo le ngā ruenga e pei ona iai leo whaatulanga i amata ia whaasale le anga numero tasi, whaasale le anga numero lua, tolu ia ma le whaasolo i whailea. Se ia so uma ia i tū malo o savai e pei ona iai. O le tāuma o le tātou tūlanga leo o aru nei. Ia o le tiro foi le vaenga le mateanga i tua ma le sunga ia li o foi le ofisina le ai se au tu visitala ai o le ngoli sikala le kausanga le a finga paro tele la tamai ai si fala u tele la si vala le fa mo mo tu ia felolo ono le ta o tu langa le pe ona maua ti si vala lo so no anga o mai ina ia mawoni lola le lei mawoni lola ma lono langa o never foi le fato atu e fai ale o tu langa le o le tu visitala ato tanga si fala u tele le vaenga le fa mo ia fa after e pela con Silvia le commisso su era sa fai ia commisso su era sa fai le iva su iva passene o fina ngalo le tu una fa
il komisio sui o lola ia e fa ali tonu lola tele kanga kai lungo le lola wanga fo ia le ni mo le fi bo mali li ai lungo lola tele tangata fo i o le ai lungo lola ele un tangata i tu maro ia o le iwa su iwa pasene la ta milonga le komisio su ele ka mi do polu masava iwa su iwa pasene fina ngalo fa ali le tunu o lola ok eu vou lá ele foi no parlamento é da tu pe fa fo nga i sango fo ia sui magol parlamento o lola ona na bunga ton fai ona bunga ton fai o le fa o tilingi o tanto lola fa mama tanto lola vese uma tangata le tau to ia i to mo tanto lola ia ma tu le tangata i le meta tau o na parota pe na ia le mana o tula fono o le mea e te alala sa o le tula fono na o le mea te alala o ina te paroka se vanga na o lo umil so fa makai ia o ela ia fidinga nga pe ki paroka le melo elalai e pe ke paroka fo le melo e matai sa o le o mela na o le fai si fia fo o le nga fai ni o le kele o fa le tonu wa maua ela i ka nga kai o mai e lua pe fa fanga sa ai se umai ngo ngo i ka nga ka e o mai o le skala le uso i le pe fa fanga o le wa fe ave i pe fa fanga i fo ka kai o mai e sa le ngola lungo le lola e sa le ngola le pe fa fanga o fa fitau di malanga e tau on fa sa ma le mo le na fa sa ia ma fa tino o tau na fo fa tino lo fidima mo po le ka awa o le fa ngo lo fidima mo po le ta ele me fa ia na mo o le stala fa lua po le fo i po tam fa po tanga ta e fa si fa nga fo le fa fo linga e so le tu na fo no e ni fa mo le sa ia ele stala ia si fe fo yo lai ho ye au lapu tu la fo i mena fo i ole a mai fam talanga le sa ya e faite te ma le tu no la ye au lapu tu la fo o le ngata fo pui ya i fo marsala tu ya pe ona i fa fita au na ole ya ole fa fita au di tele le mai tau ya ole tele ho i tanga to le tu ele impe fanga ia fa fitai wa tangata ia nga mai nei o le tele o tangata ia nga mai ofisa o kanga ka ho nga ke nga ku nga le impe fanga o mai lo fa impe fanga o mai lo i le skala i diela e ta ua tele le o pepa mo miana o le pepa fana ia mo se pepa fai do ilo o le ka o le IT o le mo mi o le IT ia mautino tu sole ngole lungo lo IT ma le swafa le lunga pe fana e mautino le ofisa o ko ngale o ngat fanga a le IT fo langa e tana i maleta ia sa le le pinga i tu si fo lau ia po le sele tamale ia po nu pi fa fo le ai nu pi fa ia po le IT fo fa fanga do ngale tanga do ia tu so le swafa ma le swafa le lunga le fo o so fa fita u tele ale ele mai tawi e se fai u lai lunga le e se fai u lai lunga le o pe fana o si wa fai u le matai i fai i le ngota u le matu se ngana e ta tau an fasa ina ye mautino o e tonu ai o nga pe fana u le ia ma sa o le sai ngolo o la besta o tu mana lo nga lo ofisa mi am tau fai la so swan fo mal tu no ai ta u fo le nga lo nga le i sui malu ri fai pu ia ma ri la ia le nga te lo lang fo ia a pu le no sui no sui ta ma ta yo e ta fo na man ni no le la tu o le tau to nga me la sangi wa fa pe fe ai ni fa le to o pe pa ia fe nga mo o le fa mi no ia ta fo si to ia ina ia wha mao ni le lei o tangata nei, o tangata o roi tu mano. Po tangata nei, o le te wha mao nia, o tangata mo i o lo uu matulanga wha pena. E le te te le nganga whaftai mo i le sao tāua. Masui ta mai tai, masui o no, o lo mo mawina le ofisa. Ia ele whai titi e fule nganga whaftai le au whainga luenga te tofia le tua. I mauta fu ima lao o lo wha ngā luenga. I le te lere langolango i le ngā luenga.
le ngaluenga le tunu e mo to le nga fa tai vaenga ia lo lava aftai mole sau noanga matango fie e pei ona iai ia ai la faia tatu malolonga mo tatu fa la wi lo nei e kompania se ia ona fa wa wi pele o tatu por kolame o Lau Palota o lo leo e whaatalo whātulu ma malo tatu atunu olo o maua mai ia le tatu whaasalo launga tu sao ia peona iai le whailoina leo Vaega foi wo ele au onanga le tatu company le SAP ele ngate tono she tatu tunu ulava ia au longa upinga te failangi peona ia ia mano fisila fia fo mamalo tatu tunu ole ele au onanga le tatu company e fa faingo fia ina ia fainga fa tanga mamalo tatu tunu i lunga le tatu upinga te failangi peona ia le tatu SAP e market e mawale lunga le tatu website le www.sap.ws fa pena ia le tatu samo market ele ngate lia ole au nanga le tato Facebook page peoni ele sapa pia Samoa peo ile stulanga le tele lava na faunga ina me malo tato tunu e fa faingo fia ina me e fainga fa taunga ma e o le tato company fo i o mai ta wina fo na malo tato tunu e fai lava ia tato back to back promotions pe o mato les follow ilua ala we ele follow ilua e fa wo wina tato follow ilua le tau sanga ato so o lunga le tato Facebook page e tu ina tua ia tato o loa taitasi o loa whapa o ina o lato tau ma links fo e whawhaingo fia ina ia whainga whataunga mamalo le tato atunu o lea ia e encourage ai fo i pe advice ele mamalo le tato atunu i te tono si tato atunu ma whawhafot ke lope ia e siaki lava le tato Facebook page le SAP pia Samoa e updates lava ia le tato online team 24/7, 7 days a week se vangana lava ia le tato asusa e maloloa ia tato au nanga awa ia tato falauiloa ai le ngata foilia o new arrivals po lo fo i tono i tono tato lala ia awai pe anga va o mai ia tato lala taitasi pena ia le tato SAP mega store tonga fo fua ia o le tato superstore vai tele o le tato big store fo le motele salafai ia ma le tato online services o le fa fengo fiina ai pe o le Facebook lava ia le tato vaenga ia tunu matawina mai mamalo tato tunu ma wana ofisila fia fo le tato o fenga venga to tele o tato tanga tama tato pa anga foi o lo fai fatau ia ma sen mai foi la to fe autos to sia awa ia fa mau tuina le o tato fai nga fataunga ele nga tailia o lo ia foi tato o nanga mal tato vai nga click X o le tato Pacific Cut ele nga tailia o le tato email le tato company pena ia le tato buy at sap.ws io ilia o le si vai nga le mafai ona tuina mai ia tato fe autos to sia awani fa facili foi ala i tau o tato o loa o fala o loa o falu ina ilia taimi malia taimi ia elenga te ilia o tato ki liva o warranty so tato o loa ma le tele o isi vaenga e mawhai ona tali vave atuai ia le tato o whainga luenga manatua e mawhai ona maua ia tato whainga whaatanga nei i lunga o le tato SAP e market o le tato Samoa market o le Pacific Cut click X elenga te ilia o le tato maua app i tono sio tato atunu ulava ia SAP le faleolono meritasi Samoa. Simply the best. Sa mai mo mai ma whaafonga ia o watu pe lava ia whaala wiloa a le company o lango ina le tatu polokalame le company le SAP. A o whaawau pea ia le tatu polokalame lava nei o Lau Palota o Lau Leo o leo o manino le whaafonga ma le mai moa. Ia pei ona a saunoa ia le komisina e wha manino umawala ia. Ia o le tala fo ile matu le tatu polokalame e taua lou malama whaamatalaga sao o le tuina atu i nei i le ofisa o le komisi o whainga Palota whaamole tu e whelolo le ua manino lau folasaga la i le tulaga lava o le resitala ia ulape fu e pei ona iai ia ona o ninga luenga i tatou te ngalo lue lava ia ingo le tulafono e pei ona iai ia tatou na malo le tatou atunu i Samoa nei e silvia fo ia o le lava ua te tala lo foi Malaysia tato o nanga le o le resitala foi le online ia ai fa mo le si to o mai lava se fa lau te lenga o le foi o nanga o tato se ia i le taimi le nei ia mo fa tiro ina o le o nanga le partai se o le kako online wa atu ni masinga kalunga o kakala le feito foi le fa malama foi le nguru penta fa ilan mo la to lo alala mai fafo
ia tunu mamao e le ngata i lea o nātou fu ni sa mo o fe lave te iai a o iei le avanu en whaina e lulunga o le internet a ua mwhaiwhainga e lulunga o website mai e lulunga o le vaenga fu le whaina le stana mai fafo ia o mana o ngalama e tusa lea mana o le stana i nei ma le stana mai fu lunga o penga ta whailangi o le mana o mua e le sutasi o tau sanga mana o longa lua o le sitsen sa mo lono winga na e whanau sa mo ok ia mana o lono tōru rola ia o le residents ai mo lan tōu lai atu mamao na e mawhainga e adu lunga le website ia na whaatunu mai leo lau application form lai e lunga lai e fisidi lai ai ia e mwhairona e taria fisidi nga ia o ngoso mero le mea o lai te anga wa e mwhainga e skala mo tūlanga whapena mo le residents o le whaonga e le ofisa ia tusinga ingoa tusinga ingoa ia lua o lua tasi ia ma tusinga ingoa lua o tasi ono ma tusinga ingoa uma ia ta i lima tau sa e whaonga uma tusinga ingoa nga e su e lo swafa po i lunga mawara lo swafa i lunga nga o lau residents ngai ke ia e whaonga i lunga nga whaonga mea o e whai ia o le whakumu mo le application form a mai au pepa momia ia o pepa whanaua ia whatasi ai masau ID ia matino la i le passport tusi fola ia o na talanoa leo o e matangata le e siakinga le ofisa le siakia kumea a whai mai lo wa ato uma mea e longo toa o e lunga leo application ia au le wa ato mai au mea to e la o le whai o le whilima ma pu e no wata o le sa ilinga langa le residents e sa ile e su e lungo o tusinga ingoa a whaina le mau o lungo o tusinga ingoa lono winga e te tawana e fio mai lei e te fio e mai le pulenu e wha maunio o e tangata anu o le tu malo le malo afitai o si mena e valai manai e whapanino e tauna menino ai mano ko mamlama la to o fafo o tele la to e cases whapena o mai la tu no mai su fono ia mau mai nei le fonte le malu io mai nei io tangata no o fa foka o su fono fa su ko sang fa ele o mau lunga ngako kusinga tu ia no la ia mai pule no ola to afioga ia lo un fenga ska ora ma no le nga pe afa ia fio mai nei sa o le la le lo mar fono le metutis ia o fono for AOG ia isi e kale si e no le vela ka mai ti vila ia la ka mai le lo ko mai ia la ka mai fo ia fa ingo tau sanga tisi masima ka songa fo ava no mana e maua e fio mai nei ia fio mai lo ia fa ia biometrics ia lo manga e skala mai online fa pe fu ke le fina ngalo e al temi wa fio mai pa tino uma do mena nei ta o le nei al fa manga ngalo residents pe sa idilo residents ia e su e lungo tusinga ingoa le sa ia pe mawelo swafa mawelo swafa nga o nga ko wala e stala o ile lu le na e po le tu ma do le na o la tu le mo pe ngo fa ko ye nei mata upu no mai nei la tu botos fa su ko sanga fa nga mai su fon e de mo ku singa ia fa ko ngo io me tu su le al polo no o mai mal no e sai ni nei e fa amaunia ia por tu si mai fa au le sa o le o nai melana o fa tino pa to lu mai ia fa ftai tele lava manino le fa mala manga o si vaenga le ai mai se lava le mamalo le tatou tunu o lo fa fo mai tunu mo mau ia o ia le fina ngalo e fia talo sanga mai e resitala ia le ua fa manino atu ia vaenga uma lava ia mole no fo si le fia fa ingo fia i foi ona fa tino la lau talo sanga le fai online po le resitala le e te talo sanga mai e te resitala ia ina ia fa ingo fia mo tatou ma malo le tatou tunu ia tunu mo mau e pei ona ia ma fa nga fo ilea au nanga
ua se ia ia le official commission Vaega Palota e whaatino i le teimile nei. Ia o te roa lava ua leiseisi a Vaega fo i lea ua tātou whaonga ina uma le te leo au nanga le teimile nei tu e whelolo. Ina ia mawhai o na tāte toi fo ia lai sa noanga mua mua. Ina ia mawhai o no tātou maua le take le tātou te tiro tilo. Ia o le wingo le tala. O tātou whaalau iloa e iei ma le nei poro kalame. O le tātou i tū lau o whaatera noanga ia la leo ia mawhari televisi. Ia me se feo le alu i tua o tātou poro kalame e alu i tua fo i nu umawhio anga mai tū malo. O no le whaanau nau ta inga. Ina ia o lava le whiau. Au ni isi aru whanga o le tātou atunu. Ina ia mawhai o na tātou au sia le take le e mawhai o no tātou tūni matai ei tu ia wheloro. Se isau no le tūlanga rena? Ia, whaftai. Le mo o ai lea fo i le luanga luenga o whaatino ni. Mo le ngako lai le skala le vaenga la. Ia, o le lute malanga kua fu le i tau whono ma alanga le malu o le tunu. E whamanatu ia isa. Ia ngā luenga o whaatino. Ia o le whautuangana tātou atunu. Tautua nā mautou kako paro. Tā ui o le paro, tā ua le longono lo leo. Wai, o le whātemu karasia ia. O le manusianga le tangata. Sa o lele. Taimina e whaari e le manusianga o tangata. Ia po lea ia tangata e whiwhi hei sui. Whaare o ina lono whilanga le tono pālimene. E mese whau motu nā whono. Ai o le whautuangana maru le tunu tautua nā mautou o le kako maka upo whakapungi ana le skala i le somulumuli o se tema i le lua o lua lima e umila tatonga luenga o le nganga ia o le tua wanoa i le ngata ngā luenga o wanga i tunga le whainga luenga ai lo whapelanta tara kako ofisa le i nei munu la songfua i la sfure i le iwa tau lima e fiasi e mo le koe whaftai mai whamalo e le ngata i sui malu nuu mafio ia me se ngā ruenga fo ia sui matai ma sui unu ia ma sunga fo i whawhenga inga tāurangi o fio anga fo lo ngā rua whatasi ma kako mkanga luang nei ia o peo se anganga nai tālo toi le tātua tunu ia onsa ia pere ngā ruenga lo whai ia o anga le leima maka kūrona e o whaingo fi umameu ia whawhitai tele mo le awanoa o mawhai o na whaawanoa mai ia i le tātou porokalame o lo whaanga solo ia le lava uto e fwoi mai fwoi tono tātou ofisa autu ia ma sau noa atuai ia pe mau fwoi le awanoa e tala noa atuai ia le komisina o Vaega Palota i Vaega i peo na whaafonga mai mua mai e tātou matunuu e mamoli atu le whaafutei tele ia i lau whaafonga malau mai mua mai o le mātou whaanaunga ina ia malamalama o tātou matunuu ia ona e whaia lea o le tūlanga o le whaatino o Lauri Sitala aua e malamalama i le tāua o Lauri Sitala e pei ona iai ia tapena fo i leo le tātou Vaega Palota tele e pei ona iai ia aua e malamalama i whaamatalanga o lo whaapeo na tui nātu i nei le tātou ofisa o le komisi o Vaega Palota o le tātou porokalame lea i wā mai mō whaafonga mai ai le tātou tunu whaafutei le wanoa e sirisira mai whaafonga mai ai ona o lo whanaunanga e te fia malamalama i le whaatinonga o ngā ruenga a le ofisa ai mai se lavo le tātou ngā ruenga le Sitala leo lo whaanga solo le taimiri nei whaafutei fo i le company e le SAP le pūlenga mana whainga ruenga ia mo le langolango ina o le tātou porokalame manu ia tere lava alofa atu tō whaasoifua.